Koju grupu mišića prvo trenirati? Neko opšte pravilo jeste da to bude veća particija mišića, a posle tokom treninga da prelazimo na manje particije mišića. Ovo pre svega zbog toga što na početku treninga imamo više energije, a veći mišići zahtevaju više energije, a posle kako nam trening odmiče mi imamo sve manje i manje energije, a i manji mišići ne zahtevaju toliko veliku količinu energije. Ovo nije jedino pravilo kojeg se trebamo držati. Drugo pravilo jeste da pre svega treniramo one mišiće koji nam zaostaju u snazi i veličini. Znači da prvo treniramo one mišiće kojima želimo da damo fokus. I treće pravilo jeste da prvo treniramo one mišiće koji nam kasnije neće uticati, odnosno neće ugroziti naredne vežbe. Pa tako, na primjer, ako u istom danu treniramo stisak šake i mrtvo dizanje, naravno da ćemo prvo odraditi mrtvo dizanje, a onda stisak šake,